Goyang lagi yuk. Pak Hajat menicaang eta nu panghandapna. Menicaang. Pak Hajat. Pak Hajat. Anu eta teu kabalikeun. Hatur nuhun Pak Hajat. Bos Travel. Luar biasa Bos Travel, hatur nuhun. Asik. Penting krenyut sekabe rasa, rasa jiwa sekujur jiwa. Hayalan siliwa-liwa, mong ribut karo sing tua. Bokat durhaka. Penting kredut pengen ketemu, du Bos Travel kulane rindu. Bos Travel sing sumur adem, yen iman kulane gelem. Bos Travel, Bos Travel, Bos Travel. Kayalah kawung sejagat buana, sing gagah ganteng lan sayang. Semengkuri bilangi selumai bumi, mung Bos Travel siji. Terus apa sih betah? Yang ini siapa Goyang lagi ini? bosku. Ayahnya siapa ini? Ayo. Bos. Bos Katopes. Apa itu? Goyang lagi yuk. Bos Katopes. Apa Katopes? Oh bos. Oh bos. Bos Katopes. Penting krenyem pengen ketemu, du Bos Travel kulane milu. Bos Travel sing sumur adem, yen iman kulane gelem. Bos Katopes. Bos Katopes. Beneran? Apa Katopes itu? Pak Hajat, penting krenyem sekabe rasa, duka hajat kulane cinta. Ayo sing sumur adem, yen iman katone gelem. Masih. Kayalah kawung sejagat. Siapa ini? Buana. Bapak Nesa, Bapak Nesa, Bapak Nesa. Semengkuri bilangi silumai bumi, mung papai Nesa siji. Yang ini siapa ini? Ini siapa diam-diam Goyang baik yuk. ini? Oh bos. Siapa Bos? Terus. Ayo, Goyang anak, lagi. ayo. Ayo, anak, ayo.
Luar biasa, salam satu aspal Bos Travel. Bos Travel, makin gagah, makin maju, makin laris travelnya terus. 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 Bos Travel. Ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Lindungi dirinya ya Allah. Bos Travel. Terus ya Allah. Bos Travel. Bos Tiga Travel. deui. Tiga deui tanggung. Pamali di bawah mah. Nuhun Bapak. Well, terima kasih, Ya Allah terima rezeki si kasih. jabang bayi ya. Oke.